Pomozi Bog junaci! Pomozi Bogu! Vitko! Zame spala! Pozivam goste da dođu na vino. Za doć zastavi. Pozdrav! Za Evo!
Pod zastavom Manevarske brigade Drinskog korpusa je Mladost, Birča, Romanije i Podrinja. Formiranjem ove brigade počela je transformacija vojske iz interesnih jedinica u profesionalne sastave Vojske Republike Srpske. Manevarska brigada Drinskog korpusa nastavit će ratni put i tradiciju Podrinskog odreda specijalnih snaga Vukovi sa Drine, a to znači hrabro i snažno, disciplinovano i profesionalno sa osnovnim sloganom lepi u stroju, prvi u boju. Predstavnici nekog novog svjetskog poretka htjeli su da nas unište. Srpska vojska na čelu sa komandantom generalom Ratkom Mladićem skoro 4 godine je uspješno branila srpski narod, čuvala i oslobađala srpsku zemlju. A onda su tvorci novog svjetskog poretka, koji su svo vrijeme ovog rata pomagali našem neprijatelju, angažovali posljednji adut, NATO snage. Rezultati i posljedice dejstva NATO avijacije su poznati svima. Veliki progon srpskog naroda sa vekovnih ognjišta, hiljade nedužnih civilnih žrtava, uništavanje telekomunikacionih sistema i velika materijalna razaranja ostaju na savest svjetskim moćnicima. Srpska vojska je uvijek bila u svoj narod i dijelila njegovu sudbinu. Sada je nastupio novi istorijski trenutak za srpski narod na ovim prostorima. Već mjesec dana je primirje. U Dejtonu je 21. novembra potpisan mirovni sporazum o Bosni. Priznato je i ozvaničeno postojanje Republike Srpske. Dani koji dolaze u sebi kriju i malu dozu neverice, jer kako verovati onima koji su najodgovorniji za stradanje srpskog naroda. Srpska vojska je vodila odbrambeni rat i uvijek je bila za mir. Formiranjem Manevarske brigade Drinskog korpusa i drugih profesionalnih jedinica koji će uslijediti najbolja su garancija za očuvanje mira, stabilne i sigurne linije razgraničenja sa Hrvatskom muslimanskom federacijom. 4-godišnje iskustvo da se opominje da se ne smijemo uspavati i slepo verovati neprijatelju srpskog naroda. Na to nas obavezuju i naša braća koji u temelje srpske ugradile svoje živote. Za miran i bezbrijan život naših najmlađih mi smo najodgovorniji i na to moramo istrajati do kraja. Za veoma kratko vrijeme, najviše zahvaljujući komandantu glavnog štaba, general pukovniku Ratku Mladiću i komandantu Drinskog korpusa, general majoru Radislavu Krstiću, formirana i stvoren su optimalni uslovi za funkcionisanje Manevarske brigade. Izuzetno dobro je opremljena, redovno se realizuje program vojno-stručnog usavršavanja i stvoren su uslovi za stalni boravak u kasarnama. Samo svakodnevnom obukom i vojno-stručnim napredovanjem i usavršavanjem uz korištenje savremenog naoružanja koje imamo možemo stvoriti pokretnu i efikasnu vojsku. Želim da mir zavlada na ovim prostorima. Učinit ćemo sve što je u našoj moći, ali ćemo se i pripremati jer za dobro organizovanu, opremljenu i obučenu vojsku ne smije biti iznenađenja. Srpska vojska mora biti spremna za razne situacije. Hvala. Vojnici i starešine, junaci, dragi gosti, herojski narode Podrinja, čestitam vam ovaj veliki dan da u miru formiram brigadu od najvećih junaka ovoga neba. Dobro je govorio general Krstić o delu ratnog puta svakog stanovnika i vojnika ovoga kraja, herojskog Birča i Podrinja, Romanije i srpskog naroda u celini. Sjećam se ja teških dana 1992. godine kada sam kroz neprijateljske zasede prolazio da bi u Mićima postrojio ovakav jedan stroj. Mnogi iz toga stroja su ovde,
ali mnogi su nažalost ostali na večnoj straži slobode našeg naroda. I neka im je večna slava i hvala. Rame uz rame sa majkama i očevima, sa vojnicima i oficirima ovoga kraja ratovali su i Krajišnici, Hercegovci, Srbijanci i svi koji su shvatili šta se nadnelo nad naš narod. Bilo je dana kad smo ovdje zaranjivali po 200 i više naših stanovnika, nejači staraca. To slepa međunarodna zajednica, pa nažalost i mnogi slepci u redovima našeg i pravoslavnog sveta nisu vidjeli ni do danas. Našom mladošću i njihovim životima, poput sinova, mnogih majki koje su dale jedinca, dvojicu, trojicu ili četvoricu, opstali smo na našim ognjištima. Iako je na nas ovoliko malo koliko nas je bilo, nasrnulo nažalost skoro pola međunarodne zajednice. Koristeći se zločinom, koristeći čak i međunarodne institucije i Ujedinjene nacije, koje će se i dalje koristiti, da se pod njihovom šifrom i legendom oni koji su nas bombardovali, infiltrirali sada kao neki jagnjići koji ovdje hoće da dođu da štite mir. Narode, vojsko, za našu sudbinu srpsku samo možemo biti odgovorni mi. I dok nas ima, branit ćemo i odbranit ćemo naše grobove i naša ognjišta. Tačno je to da je u Daytonu potpisan mir, a mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. I teško je shvatiti da oni koji su nedavno puštali na nas od 1000 ili 2000 kila aviobombe i krstajuće rakete mogu nakon onog vojnog papira koji je legalizacija okupacije ovoga prostora očekivati od srpskih majki zavijeni u crno da im misle drugačije nego ono što su zaslužili. Ali bez obzira učinit ćemo i kao narod i kao vojska i kao vlast sve u interesu mira. Ali upozoravamo da ne možemo prepustiti ni svoje stanovništvo pod vlast koljačku i da se mora do mirovne konferencije naći pravedno i miroljubivo rješenje naroda za Sarajevo. Ima načina, ima mogućnosti, ima razuma. I mi smo bezbroj puta dokazali da smo narod i ljudi s kojima se može i u najtežim trenucima razgovarati. Srpski narod u celini, iako napadnut, nažalost, i od dece nekadašnjih saveznika našega naroda, podnoseći i krvareći, bez obzira na svu laž neprijateljskih i međunarodnih nekih medija, pokazuje svoje viteštvo i dostojanstvo, jer smo preko naših teritorija, iako ja znam koliko je to bilo teško našim majkama da posmatraju, omogućili mnogim koljačima iz Srenice i Žepe koji su u zaštićenoj zoni formirali svoje islamske divizije, omogućili
da sa transporterima, ne samo međunarodne zajednice, već i našim autobusima pređu tamo gdje žele. Svesni toga da je i među tim civilnim stanovništvom bilo mnogi koji su bili nedužni, koji su bili zavedeni. U petogodišnjem ratu na srpskim prostorima zapadno od reke Drine stvorili smo Republiku Srpsku. Ona je okupana u krvi srpske dece. I moramo jasno saopštiti čitavom svetu i pokolenja koja će nas naslediti da znaju da se ta svetinja srpska mora čuvati, jer je izvojevana u neravnopravnoj bici protiv moćnika i silnika ovoga sveta, koji svojim oružjem žele da stave pod noge dostojanstvo svakoga ko ne misli kako misle oni. Ja u ovome stroju prepoznajem moje borce koji su u mnogim bitkama bili levo i desno pored mene, ispred ili iza mene. Mogu da budem srećan što je na čelu ove brigade jedan od mladih starešina koji s pravom nosi nadimak Leda. Legende su samo oni koji su svoje živote položili. Ali i ti si, Joloviću, po mnogo čemu, ne samo po onim bitkama na Petiboru, kad me izveštavaš jednoga dana, a neposredno sam bio pored tebe, da ima 3 mrtva i 12 ranjenih. I pitaš šta dalje. Komanda je bila napred. Ranjene izvuci, mrtve obezbedi. Ili do onoga 13. jula 1993. godine, kad si prvi među srpskim borcima i vojnicima došao na Pretko polje da mi pružiš pomoć, jer sam bio oko 8 sati u okruženju s nekolika starešine i nekolika vojnika. Ukupno nas je bilo 11, a na nas je nadirala Očanska muslimanska brigada. Među nama nije bilo ni poginuli ni ranjeni, a oni su izbrojali 373 poginula. Tako smo borili za ovaj narod. Nismo se, niti ćemo se plašiti nikoga, jer nemamo razloga. Nismo u ovome rat ni jednim vojnikom, ni jednom jedinicom otišli ni kod Eskima, ni kod bilo koga drugoga naroda. I našim vojnikom nikad u istoriji, pa ni u ovom ratu, nismo ugrožavali druge narode. Naprotiv, od drugih smo branili život našeg naroda i sopstvene. Bombardovala nas je NATO pakt. Bombardovala nas je međunarodna zajednica. Nismo je pokolebali ni uplašili. Ostali smo i ostaćemo sa svojim narodom. Ostaćemo i opstaćemo na svojim ognjištima, ali samo pod jednim uslovom, ukoliko budemo jedinstveni. Ne samo kao narod na ovom prostoru, već kao srpski narod na zemaljskoj kugli. Ovdje su na ovoj bini mnogi koji i ne znate, koji su svojim delovanjem, ako ništa, kroz raznu pomoć ili kroz onaj obični telefonski alo, jesi li živ, davali snage i meni i vama da istrajemo na teškom putu odbrane našeg naroda. I to smo uspeli. Pred nama su vojnicima i vojskom veoma teški zadaci u narednom periodu. Da sačuvamo i očuvamo mir koji smo izborili na bojnom polju i žrtvama srpskog naroda u celini. I učinit ćemo sve što se do nas tiče da taj mir zaživi ne samo na ovim prostorima, već i u čitavom regionu. Ali zahtevamo
da se povede računa i da međunarodne sile na ovim prostorima ne stvaraju čvorove koji kad se razvežu mogu ojaditi ponovo ovaj narod i sve koji u njegovom susjedstvu žive. Nama tuđe ne treba, ali nećemo davati ništa što je naše. I oni koji se smatraju moćni od našega naroda neka razgovaraju i dogovore sa nama kako da rešimo i ostala brojna teška pitanja koja nije moguće riješiti za 1 minut ili 1 dan. Pred vama, vojnicima, je ozbiljan zadatak ne samo vrhunske obuke, već i stalne budnosti. Ako ustreba, stanete u prvi roj, baš onako kako je rekao vaš komandant. Lijepi u stroju, prvi u boju. To ste do sada bili i zadržite da budete perjanica naše vojske, kao što ste bili u mnogim bitkama, ne samo u Podrinju, na Bjasnici, Igmanu, Treskavici, na Nišićoj visoravni, već u Krajini. Junački ste se borili. Na čelu sa vašim načelnikom štaba ili komandantom vašega korpusa, koji je jako teško ranjen, dao ogroman doprinos za pobjede srpskog oružja i srpske vojske, ne samo nad muslimanskim gladijatorima u Srebrenici i Žepi, već i onim koji su im pomagali, čas sa zemlje, čas iz vazduha, čas iza zelenoga stola ili preko medija. Nije im bilo spasa jer ga nisu ni zaslužili. I spašeni su svi oni koji su poslušali dogovor da dođu u bazu UNPROFOR-a i preveženi su na našu žalost mnogo bolje i modernim i onakvim kakve su imali autobuse, za razliku od naše nejači od Benkovca, Knina, Glomoča, Grahova ili Petrovca, koji se još i danas nalaze u konjskim, traktorskim ili kolskim prikolicama. To ne vidi mnogo oni koji bi trebali u ovome trenutku ni iz međunarodne zajednice, ni iz našeg okruženja. Ja želim da ovaj vaš stroj bude što bogatiji, što veći i primjeren uslovima u kojima će se nastaviti da razvija Republika Srpska i da živi srpski narod. Nema sumnje da ćemo u uslovima, ukoliko bude smanjena opasnost, prelaziti više u privrednike i u druge profesije, a manje da nas bude u streljačkom i vojničkom stroju. I obrnuto. Vama, vojnicima i starešinama, i majkama koje su svoje sinove ugradile u ovaj stroj, čestitam ovaj veliki dan i želim procvat i prosperitet u srpskoj državi. Nadam se da će ona biti jedna jedinstvena na čitavom srpskom prostoru na Balkanu. Hvala. Naredno komandant Drinskog korpusa za ispunjenu vojničku disciplinu, zalaganje i hrabrost u izvršavanju pojedinačnih, kolektivnih, borbenih i drugih zadataka u sastavu Drinske lake pešadijske brigade na prostorima Mrkonjić grada i Ključa, ističujem za primjer i pohvaljujem starešine i vojnike, pukovnika Vuković Vutu, podpukovnika Jevici Henrika, kapetana P. klane Mačar Dragu, vodnika prve rasije Bakmaz Momira i vojnika Gajić Nenad.
a ostala dobija samo u Komandant Pracunački. Komandant Milički. Prvog doma. Komandant Papa.